taon 2026. 86. Pasitisigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control. Bilin Isabel Lunara. Hasta mo ten ti TV sa ITPN Channel 13. John Vincent Gumintong. Nga umay mani nagpalay lang kinagampayag itilawang. At tangatang sumanglad isa maraydayaw wapagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kinandani ti Lokanja. At iagserbe winwagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sidadan na mangkeben ken mangpasangbay kada sinurat yo abon nagtidandani o anakay palaunan ti mensahe kada patigyo iti biyag. Ingkastamutin nagti papagayam yung nayat at umartarabay tinaytoy a programa. Mabalin mo at ngidawin nyo nagita kuminyo ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Kita tingaro ti panglukat umuna sunata amay ruknoy kada kay amin pada-pada. Dan 7 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam ng tigibasa, tibon nagtilandani, kastamutin, nagtikablaw yung kinkominyo, ti live Facebook. Kitkablawan tayo muna, papagayam tayo wanayat,
at martarabay ti programa sa miwingayog tindandani ti Lucanja manepo dita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union. Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, hasta mo tin ti Ilocos Ora, kang runan ti syudad, ti kandon ngayan ti radyo ti Radpas. Kita tuyin dagiti nakapromo a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ituray nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo makairwar ti motorsiklo yo, ti Rolls-Royce ng Philip Marketing Corporation. Manipod kandong branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, ken Abra. At data oray 1,000 pesos, agun gunatad siya sinuman, nga dati makuyog na customer makailwar ti motor na. Nga dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo karagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation nung saan nyo liblipatan nga ibaga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida may tidmot lang kada kayo di 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements, 2 valid ID ken may salang ako maker. Nakapromo ti Suzuki motorcycle tinababa a down payment. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Nagtaymot nakabayaran ti motorsiklo na inkayalanin dagiti original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo dagiti saan pa'y anakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 inkayalanin winoy claim sa dya opisina LTO District, Candon City. Itugot nyo lang dagitay. Xerox copy original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Napapagayam na imbag ng oras. Kinmalim nyo itadaytoy nga aldaw ti Miyerkules. Kastamutin dagitay. Manariman nga gatgatod kinagtudtudok dagiti tabako da. Asidig manin ti bulan ti Marson papagayam nila. Kikunan ni Maricar Morao Garcia. Naimbag ang malemo Sir Lito Alcantara, kastamot king kapagayam, naimbag nga oras kin kanitom, tilay tuwingin ka, para buibuya ti live Facebook, ti programa sa miwingayog, ken dandani ti Lucanja. Kikablawan tayo nga roda pagayam, Armando Muñoz, Roger Sebayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pabro, Dante Sebayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macana, Herminio Miren, Ken Fernando Pabro,
ti Barangay Luzon Norte, Bangar, La Union. Kastamutin karapagayam, Macario Abaya o si Abaya, Warlito Abaya, Jumar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Mi Abaya, Isecho Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcial Mila Olvinado in family, Mr. and Mrs. Ede Gloria Olvinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, Kastamutin Karapagayam, Gianni Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Fred Olvinado, Roger Olvinado, Tede Olvinado, Ken Pedro Orpiano, Rode Orpiahe, Nobe Castro, Lobina Castro, Ken amin na pamilya Olvinado, Orpiano Ordinado, ti Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa ni Janus Caro Orpelia, Janice Orpelia, Ridante Orpelia, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan ti Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kastamutin karapagayam, Rick Rivera ni Michael Katabay, Doming Carolino Bonifacio Pilong Divina Jr., Revine kini Edwin Sullivan, Tilon Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Astapay karapagayam, Augusto Ligaspe, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosor. Mablawan tayo mo na pagayam, Lili Boy Lobendino, Emily Lobendino, Mercio Lobendino, Angel Lobendino, Ken Rogelio Ligaspe, ti Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosor. Kita tuwing araw ti Pamalagip, Manipod, Master Control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Isugamit nato yung programa ng request President Bongbong Marcos ito aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanood
mesa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan ng program ng AKAP. So dating AKAP ako ay sa kabarbaro ng programa ng DSWD at dito ako at dito sa bali na mabalik makaawa ng financial assistance. Dan sa 18 minutos, alpasan ti oras nga lasay. Kablawan tayo ro di pagayam John Benson Garcia Gulintong. Namot panagdengdengag pinpagbuibuya ti programa sa Miwingayog and Dandani Tilukanja. Ito'y Side TV. Kablawan tayo ro na pagayam Dionisio Lacanay, Clarita Ragos de Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Hasta mutun kanapagayam Mr. Renato Kinmirna Pascua Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo di Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopre Cadorna, Linda Palo, Legion Byron, Berelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosar. Kastamutan kanapagayam, Sheila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, ti San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tamayo, Marlene Antolin, Kinerminia Ramos, sa Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosar. Kablawan tayo mga ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonilin Ortiz, Yogardinia Ortiz, Dorotio Ortiz, Ken Roname Ortiz, Tinagsabaran Sor, Balawan, La Union. Hasta mo tindi Kantunban, Rondalia Group. Pagkapagaya, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique Bakdayan, Hernandez Galaso, King Glenn Gayadan, ke Barangay Kalonsing, San Emilio, Ilocosar. Hasta mo tindi kanapagayam, Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Subgumalyo, kina ex-Captain Roberto Balden, Tisibsibo, San Emilio, Ilocosar. Hasta pa kina Delina Rivera, ti Green Valley, Baguio City. Mirandi sa Flor, ti Salapasap, Kabugaw, Ilocosar, ni Juan Ramirez, Ortega, ni Jen Garcia Ortega, Jolie Navarro, George Ramirez, di San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo sa pagayam, Greg Lawagan, Emmanuel Kilaog, Ana Kilaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosar. Hasta mo tingimbin Saludo, Abit Saludo, ni Nexon Lakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosar. Kablawan tayo mga ni Roslyn Yanga, Lesil Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Arias kay Yolanda Rosario, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Hasta mo ting Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Pajarillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag di Barangay Tanod, NBHW, NBNS, di Barangay Villarica, Candon City.
Ablawan tayo mo di pagayam. Carmelita Muraw, Nelson Muraw, Bibi Muraw, Pastamuton di Villanueva family, Puntawi family, Kinmuswila family, di Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kita tingarot ti umunadani yung intay basa ti programa sa miwingayo kinandani ti Lokanja. Dani dayto yan na paulwan mapapasol na kade. Managapo kin Norabel Batalya ti Luca Palaminos City, Pangasinan. Mapabasol na kali no ada kanyak kinalamis di maawi sunnoy ni karayo awanan panagtalek rumbeng kadi asidirenak jak panangi pateg kilinaw kaunggan barukong di sumagepsep bimato to'y pakinakem tuleng tararaw diagpitik to'y puso kasingin panakaikalang numaywagat ko kinarigta kinagulig tigapuna awanin kirid ko ngagsagaba nakana adam ka katapat kadina di amor nakitan liklikan amangan panakairubo inakmanin mapasaran jakayatin tagsangit masugat titisam amang ibatit pakit pakaldaangan nainay sa gaban anya kumak kaisiskan karayo amang limlimo agpamarang anatanok hinggayam manangikulbo awisin nakat pamati agparang anapudno tapnok kalpasan na nanamag pait ni limdo nairot takari ng balaybo apar paraw-paw naigamer ti ulpit kinaulbod panangalilaw tumpara bagnos mimrimat na ti agpukaw amang iduron kanyak iti diras ni tarumpingay wen layat ko kasapulan lang adayuan ka maminpinsan ng waksi ka latan ti kararwa lakayatin tagsagaba inumin manin tuy lulwa sa maguguranen tuy bagi sa panakailila jakto masiktan itadungo kinatamnay agari di nagtupulos maparukma
may daton na karkare, pamulinawon tirik na, iguguratin ang damili. Nukastoy man panirigak, mapabasol na kadi. Suray ta ti Daniel na paulwan, mapabasol na kadi. Managapo kin Nurabel Batalya, Iloca, Palaminos City, Pangasinan. Kitag tingarod ti Sunata, amay pakuyog ti Daniel, ti Pagayam Nurabel Batalya, Iloca, Palaminos City. Damagit man ken ka, no ay ayaten nakmetla tang amin jakap-kap ne kan, no di sikatay mangisawa. Adut sayang gusen, kasla di paggugustuhan. Kinunam kanpay, tsak maibagay kasadya. Damakik man ken ka, sinutpud mo nga data puso ko. Tay ka di madamdamag ko, wenno siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay napaypayso. Tanarigat ti maikulbo, lumang limlimo taayat mo. Anya ka di agpayso, al lugar to'y ayat ko. Anya kadit ka ikaryan, na pudno unay apuso ko. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubiyag ko, kinaulpi tanake mo. Damakik man ken ka, sinutpud no nga data puso. Tay ka di madamdamag ko, wenno siya piman anano mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay napaypayso. Tanarigat ti maikulbo, lumang limlimo taayat mo. Anya ka di agpayso, al lugar to'y ayat ko. Anya ka di ka ikariyan, na pudno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipa
ipatay ko, ipatay ko ubyak ko, kinaulpi tanakin mo. Anya ka di iagpaiso, ang lugar to'y ayat ko. Anya ka di ka ikariyan, na pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubyak ko, kinaulpi tanakin mo. Ipatay ko ubyak ko, kinaulpi tanakin mo. Malagsakan na datoy tatayin, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program.
kat I think there are 95 grantees isuda ti makaalati 25,000, and that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program isuda ti napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa 18 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikonan Alfonso Rayray, good evening idol. Special greetings to my best friend, Robe Kala dita Sinait, Barangay Duyayat, from Al Rayray, Timanuiba, Santa. Thanks idol ito. Kablawak, the Wilson Kapatbiti, Kita Sulot-Sulot, San Juan.
Dom Pagila dita San Clemente Magsingal, Edgar Pineria dita Baliw San Juan from Ala. Hasta kablawan di Denver Car Alcantara, manariman mo ngagbibuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio, ti Radpas. Naimbag nga oras, kin kalitom pagayam Denver Car Alcantara di Tanay, Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo na Mr. and Mrs. Nicole Vite del Mundo and family, si Barangay Payumpon, Mamburao, Occidental, Mindoro, Mr. and Mrs. Nelson Martes Alcantara and family, si San Vicente, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Rolando Wilin Alcantara and family, Conrado Alcantara and family, Juning Alcantara Bandalis and family, Tisecho Bonot Tayaman, Mamburao Occidental, Mindoro. Hasta mo tingin nila Alcantara Bilwan in family, Rosie Castro Alegre in family, si Barangay Alacag, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma in family, Mr. and Mrs. Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, hasta mo tingin George Jojo Toledo in family, Timponong Barangay Renyo Caleb in family, kinaamin na barangay officer, Tiolo Norte, Santiago, Ilocosor. Pablaw na ito nagkapo kin Barangay Kagawad, Wawi Limon, Tiulo Norte, Santiago, Ilocosor. Astamot na kablawan tayo ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba, kin Papaya, Bilabisosa, Abra. Kablaw na ito Manipo, ti Gumintong family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tin Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Kadlawan tayo pa ni Apple Gapislan, Nandaya, Abilina Rocumos, Bagday, RJ Abilan, ti Barangay, Itong Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo tin Eric Paulo, ni Pawa, Bigan City, ni Lester, ni Laplapog Villavisosa, Abra. Kita tingaro ti Dani yung intay basa, ana Paulwan iti Tunggal Arbis Alwak. Managapo kila Archimileto, Pablito, Alcantara, Talagigan, Segundo, Candon City. Iti Tunggal Arbis Tumrem Malwak. Mariingak na palabas lagit kukin ka. Pahit sa mimpay mo akinaranggas. Jak madoprak pader kinadaksanggasat. Biyag ko ararapapag. Dagide aragsak. Insarukosok ko kangitingitan ti bayakabak. Baring mabisibisan, gasak ko anatikag. Itinaypay kanyak, ato kinadamsak. At tuya kita, itinanglangeb at angatang bareng sumalin, sinamar ko itilawang amang dayas kanyak, kinatao kiti silnag na insang bay mo,
to'y puso kinrek na rin to'y kararwak na bunubunan tisam napnon sugat na ilaga nga limuteng kanarnuayon dagiti lulwak ana manakanak sa apay taitbim kuman takaasim kanyak tirimoseng ayat ito'y puso kasingin na di agsarday panagtuok iti kadaal daw kaya't kon timang lipat Nunjak marami gapu amin kinayat Suray ta ti Dani wana Paulwan iti tunggal Arbis Salwak Nagapo kinarche Milito Pablito Alcantara Kalangigan Segundo Andon City Kita tingarod ti Maysa Sunata kamay pakuyog ti Dani na Umisem ka man di ako kapag iso nga isem Mangraniag to'y biyag ko tain ka man balbalikse Nasudi ngayat in ka man alingage Tabalunem numairide tay tanake Tenggem man to'y timek ko nasamit na lailo Mangtukay tanairot apan naturog mo Numay timekam to pilit bumangon ka Siyak tutay magitam amang ipatpatiken ka Sabong mialangigan Inkay mo tekteka Sikat kapapagkan Inna kinaiwanan Di kanton mailiw Di kanton nagliday Kariken kabiag ko Uray siya kay maidasal Tenggeman to'y timek ko nasamit na lailo Mangtukay tanairot apan naturog mo Numay timekam to pilit bumangon ka Siyak tutay makitam amang ipatpatiken ka Sabong nialangigan
program. Sikat kapapagan, di na kinaiwanan. Di kanton mailiw, di kanton nagliday, tariken kabiyag ko. Uray siya tay may dasay, kariken kabiyag ko. Uray siya tay may dasay. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dadumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutibiyang ta danonin dagitoy no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits ko na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Dapat 2 minutos kasangwanan ti oras alas 7. Ikablawan tayo rin pagaya manita labayog manariman mo't nagbuibuya ti live Facebook ti programa sa mibingayo kinandani ti Lokanja. Katunanan mo dito ay
Uncle, kumusta? Kablawan man iniinang may Bet Alcantara kin Alcantara family. Madama kami nga dengdengag, Uncle. Nagapo sa jay sa Balya Pagilian. Kunamon ni Tony Boy Minuswaba Palakol. Bagarabe idol. Kayat ko kablawan amin nga tubyera Minuswaba ken Palakol. Dito'y Duras, Bawas, Ranyag, Santa Lucia. Agyaman ako na idol, to'y kumablaw. Tony Boy Minuswaba, Palakol, Manipod, Duras, Bawas, Ranyag, Santa Lucia. Ni Anthony Mendoza, Uncle na Imbagarabim, at kablawak man ni Papang ko nga ni Antonio Mendoza, maruray na jay inumunda nga gin, Uncle ta agsyat kano sir, nga man nariman nga gingdengag, manariman nagdingdingag na ka Uncle ditoy. Bulbulala balawan law nyo na Uncle agyaman na. Nagkapureta kinantunay Mendoza. Bagam tapurain na rin yung pagatang ng San Miguel. Baka mauwaw. Si Sofia Tabuyo, Anita Labayog, Indianisme, Los Chika is watching with you. Kablawan tayo nga ro na pagayam Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Trozera Angilina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, and Barangay Captain Ricardo Belog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mutin karapagayam Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Juanita Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Nablawan tayo mo sa pagayam Jobilito Bustamante, Orinoco Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Nablawan tayo mo niya Ariel Ilopre, Mariel Ilopre, Yolanda Ilopre, Daniel Ilopre, Manilin Ison, Leia Clareson, Leia Ison, ken Daniel Orbos, ti Barangay Atuday, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo pa na pagayam April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil, si Rubang, di Barangay Amgid, Candon City. Hasta mo tun karapagayam Roli Gabaldon Laperte, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Hasta mo tun Richard Chan, Torsadan, Suyo, Ilocosor, di Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, di Doris Ramirez, di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Mablawan tayo mo di Milani Cabanban Marsan, Delvin Ganadin, di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta mo kablawan tayo na pagayam Barangay Captain Osilito, Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirola, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Johnny Pekwa, di Bangar Rispan, Radio Group, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Bobby Gurospe, Larry Ababa, ti Barangay Pedped, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mo kin Marc Anthony Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City. Hasta pa kin Dexter Galleta Luga,
de Pauc Norte, Santa Lucia, Ilocos, Bernardita, Lebaton, Tibugnay, Candon City, Indianismi, Caragunton, La Chica, de Pantar, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Pablawan tayo mo ni Cesar Ballios and family, ni Vincent Diego Sr. and family, Ryan Ballios and family, Lalangigan Second, Candon City. Pablawan tayo pa ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Neria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, si Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Pablawan tayo pa na pagayam, Beth Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Rodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawin, Clarita Domingo, Secho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos. Hasta mutin Kadapagayam, Lili Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. Miss Berelio Predelina Domingo in family, Mr. Miss Benamin Brenda Rante in family, Mr. Miss Ilio Marquez Domingo in family, si Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Hasta mo tingin Joe Bilingawat Salon, Adelina Bugasto, ti Barangay Darapidap, Candon City. Kablawan tayo pa ni Pilomino Gakusan, Isbirga Gakusan, ti Barangay Danara, Santiago, Ilocos, ni Edwin Azurin Disquera, ni Bangod Abra, Ismina Kaburaw, Burgos, Ilocos. Ingasta mo ito yung Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, di Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kita ito'y pangalo di pamalagay Banipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026?
February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon. Dan siya minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kisatuyin dagiti brandi da motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kasor installment, anya pa ito urayin nyo gagayan. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte motorsiklo yo, ti Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. At dati agur-uray 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer ang makaiwarte motorsiklo na. No dati sa Lutsudio tumawag, tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Bino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na nakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation. Yung sa inyo, liplipatan ng ibaga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Binoy bagayo nangagyo ti radyo ti radpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas kinaisim. Ababalasang to opisina, Tilong Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung mutlang di 1,000 pesos no makaiwarte customer di motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, no valid ID ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagitimot nakabay doon ti motorsiklo na yung kaya lang yun nakitawag siya laro RCR ti motorsiklo yun to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo tin karagdisan pa yung nakala iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 yung kaya lang yun uniklaim sa opisina LTO District, Candon City. Itogot yung lang nakita Xerox copy, ORCR, motorsiklo yo, agraman, valid ID. Ikablawan tayo road na pagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Daniel Rosario, Miriam Corbito, John Balocanag, Kinisansan Sumakya, pinagkita amin, akakadwa dati Claudine Store, Barangay Bidbiday, Galimuyo, Dilocosor. Hasta mutin karapagayam, Matirisa Gaboy, Dan Albert Langa, Lucila Elgamo, Busang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, Dilocosor. Astamot kablawan tayo pa ila pagayam, Richard Master Sergeant Arthur Passion, Kura Passion, Kati Passion, si Salenkin Barangay Captain, Mr. Miss Ruben Mamaklay, si San Roque, Santiago, Dilocosor. Ingkastapay kada pagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, Gakutan Family, San Nicolas, Candon City. Paglawan tayo mo na pagayam, Durante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Nilia Gawat, ti Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City. Astapay kada Mr. and Mrs. Abraham Abalos in family,
Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Gregorio Avalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, sa Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, sa Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Astauti Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, sa Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Igastamutin kinipagayam, Brenda Riola, ti Barakbak, Tago din ni Ilocos. Kita tingurong ng basa ti Danew, ana paulwan na sa malagip ti na palabas. Danew dahi ito nagkapo kay Panyo Pases sa Laminos, Pangasinan. Nusumkon nilagip, pusok tagsasaibak, rumkwas ni Sinay, luwakmutin tumarudtod, maburebor ti panunot, jakamot taramidok, napukaw ko ni namnama, mapunasun ni pamatag. Pinanggap ko alipaton, dinaglabas sa kalman, tapno di managdag sa tarumpingay kaunggan, tawaning kay mudingap ngayon kapay mauray, isusoblim dito'y sibay ko, akanyak mayunglingling-ay. Naulpit ka, ayat ko, tay tiyadayom, tulinak. Naglumun ka, kasman, nagpukaw, abaggak. Sa dinutayan mo, ayat ko apay, ingkawanak. Ketitikawan mo, napukaw aminin narigtak. Ayan lagi tinasamit, ni ayatid din na bitpay. Kasabong napusaksak, kasapoy anarayray. Pusok siraragsak, awan man risek niliday. Wen naragsak lubong ko, tiada kapay dito'y sibay. Wen nagbalinon, ngapos to'y arapak. Ngayon bunga daydi, apag kanito ragsak. Gayam daydi, no dia panakap, pragpakadam kanyak. Kanaig na kumuy-kuyo, dahi ta pananglipat. Win kayat ko ngay waksika, ngem narigat mapunas. Itin lasam, alagip ko, kengkay tinapalabas. Suray to ati Daniw nasam, alagip ko tinapalabas.
Kita tingarod ti sunata, may pakuyog ti danewa. Di
iti sidadasay. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng dyan si Balbalayda, di naduman sa akin masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tatlo para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at dambak ko titi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay, awan ti, dati ko
Dan 30 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo rura pagayam, ang ilisabon selection in family, ikabarwan sa ni Emilio Locotora, ni Marie Valdez si Patak Burgos si Locotora. Hasta mutin kapagayam, Dennis Bardiaga si Bango Dabra, Augusto Mico Llorina si Suyo Locotora, kini Angel Arsena, Tabur Narbacan ni Locotora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Geoffrey Lisag Ambito in family, Arling Galon in family ti Barangay, Waigdaya, Candon City. Hasta mutin kanapagayam, Han kay Malano ti Bangar La Union, Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo Locotora, Kinisali ko Jama ti Santa Cruz ti Locotora. Hasta mutin Mr. and Mrs. J.R. Mayla Garnasi Gawat, in family ti Katirman, Candon City. Kablawan tayo mga ni Lenny Ramirez, ni Madarang Salcedo Locotora, ni Ray Lamarca ti Maren Salcedo Locotora, ni Marcel Bravo ti Santiburcio Salcedo Locotora. Hasta mutin kini Mercy Gabora, Ira Crisanto, Rexon Keynes, Manuela Keynes ti Barangay, San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo the Mr. and Mrs. Danilo Losi Galyeso in family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide in family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente in family, Romeo Alcantara Jr. in family, Meleniego in family, Chopino Balvin in family, Leto Balvin, Berelio Balvin in family, Dennis Aguilara, Bobit Aguilar Benedicto, Kodjamat Jr. in family, Robin Kodjamat in family ti Barangay, Alangigan si in Candon City. Paglawan tayo pa na pagayam, Susan Galutan ti Bagani Campo, Candon City, Ninina Jose ti Katirman, Candon City, Derek Saldua ti Kamaraw, Narbacan ni Locotora, Kinilari Akisay, Tambulugan, Narbacan ni Locotora. Hasta mutin kanapagayam, Victor Abaya ti Kamanggan, Santa Cruz ti Locotora, Nayan Cortaro ti Kalawan, Candon City, Kiniria Palya, ti Lobong Santa Lucia ti Locotora. Ablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara in family, ti Ansad San Esteban ni Locotora, ni Gina Linmina, ti Kapkapuraw Burgos ti Locotora. Ablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, ni Alexander Pantaleon, ni Kapang Pilar Abra, ni Gator Reyes, ni Tukipa Luba Abra, Kenny Madeline Montes, ni Tamak Villavisosa Abra. Ablawan tayo mo ni Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Burita ti Barangay, Roter Santa Maria, Ilocosor. Hasta mutin kin Seria Tobia, Charlos Aglusulo, Solebar Kodjamat in family, ti Barangay Makawayan, Burgos, Ilocosor. Hasta mutin Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas in family, Pilimar Cumbas, Presel Bilino Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Gayaman, Luba, Abra. Hasta mutin Epi Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno, Pangasinan. Kenny Laili, Rivera ti Barangay, Barlo Melsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Mirly Valdez, Ruel Kamat,
Ricardo Sabado de Corroy, Santol La Union. Astamutun Krapagayam, Albert Rapada of Prengrikepo, Mr. and Miss Boy Leonor Ganaban in family, ti Barangay Patpata Sikin, Andon City. Ablawan tayo mga ni Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan Salcido Ilocosora, ni John Rogula ti Bugbuga Santa Cruz Ilocosora, Marisa Rubia ti Carlitong, Burgos Ilocosora. Astamo tingin Arnel Garcia, Jovi Garcia, Ira Garcia, ti Sabuanan Santa Lucia Ilocosora, ni Wilson Calindas, mga Pilipinas ni Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Nanding Piligalot in family, ni Barangay Bagani Gabora, Andon City. Hasta mo tinakablawan tayo lagi tayo amin, nakasoldaduan nita 24 IB, Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, kaya kasta mo lagi tayo amin, makapulisan, kita ili Tigalimuyod, Ilocosora. Kita tuy pa nga ron ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Kick-Off Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
dapat 20 minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo ro na pagayam Siri Alcantara in family, Marlene Pitarque in family, Nilay Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gabo in family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, in Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mutun kerapagayam, Perlita Mika Ironilla, Edita Manzano, ti Barangay Aliwakio, Salcido, Ilocosora. Hasta mutun pagayam, Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosora. Kaya ni pagayam, Lipina Rosendo in family, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosora. Ablawan tayo pa na pagayam, Anakasim ti Butobot, Balawan, La Union. Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginapuran, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavisosa, Abra, ni Carmila Vilandres de Piliganabra, Ana de Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina de Bolasiwan, Santa Maria Ilocosora, Enemerian Braceros, de Pakang Santa Maria Ilocosora. Kablawan tayo mo sa pagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Silvin Rivera, Ortega Baknutan, La Union. Hasta muting Glory Baying Ibia, si Santa Maria Ilocosora, ni Mansell Sevillano Takadina, Tinambruangan Kabugaw Ilocosora. Hasta muting Krapagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, Wende Loreta ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukay Abra, Avi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosora. Hasta mutun Karapagayam, Lorde Poselero, Marlita Gamata ti Lintek, Banayuyo Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Robert Bavilla, Randy Bavilla ti Barangay, Ligaspi Galimuyo Ilocosora, ni Nestor Sumawi, Jose Galindo Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido Ilocosora. Kastamot kina Elves Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Sinalasin Santiago, Ilocosora. Kastamot kina Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Ilangqua San Emilio Ilocosora, Ken Kirby Villaros, Ken Matubi San Emilio Ilocosora. Ablawan tayo pa na pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosora, Arnold Dueling and family, Tidasa Narbacan Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Kabarwan Santa Maria Ilocosor, Ken Florencio Soleba, and family Tapato San Esteban Ilocosor. Hasta pa'y kablawan sa iyo ni Pagayam, Glenviras and family, Ibang Bangar Burgos Ilocosora, ni Halsey Ansita and family, Ibang Layan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling and family, Tabor Narbacan Ilocosora, Pinisani Calderon Montero, and family Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kita tingarunan ti Maudi Asunata, amay luknoy karakay amin na pada-pada.
patgek mamati ka dinto agkupas tuwis sa patak asiksika ibanag ko ken karanwang o biyag ko awatem tuy imak akas tanda ni ayat When I wanted asiyayat ingganan tumpagyan naganunan di panagsubliken ka tinakon tumpalen di sa patak nauray man itinabayan ang tarikman ingkakanyak naguruhay biyag daytoy biyag At dapat sa 23 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, mentay panagpakada. Kaplawan tayo roda, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, ni Ipi Bautista and family, ni Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta mutin kini Jericho Lucero, Tikireno, Tagudini, Locosoron, ni Mina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo na pagayam, Belma Sulibon in family, Joe Sulibon in family, ni Barangay Mabilig, Sigay, Locosoron. Hasta mo tin Melba Rosario, ni Melda Valdez, si Barangay Patpata, si Ken Candon City, ni Camille Gasatan, ni Paypayad, Candon City. Ablawan tayo mo ni Belma Gani, Kabuatin family, ni Pariuk First Candon City, ni Edna Galon in family, ni Pariuk Second Candon City, ni Daniel Galcon, Tikalawan, Candon City. Astamot ni Edna Tolentino, ni Silag Santa Maria, Ilocosora, ni Linda Inorelia, ti Arnap Salcido, Ilocosora, Princess Ulboro, ti Cabura, Santiago, Ilocosora, ni Venus Monte, Tobidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mga ni Rolando Gamoso and family, ni Bagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro, Candon City, hasta mutun Grapagayam, Mr. and Mrs. Roy Jordelin Romero, Joanna Romero, Joe Romero, de 62, General Marcandas, Robio Galimuyod, Ilocosora. Hasta mutun nakablawan tayo ni Angel Racuya, Ilantag, Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosora, ni Linda Ontara, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mo tingin na Nita Labayog, Binwandas, Monsing Arsiaga, Ibigbiga, Sudipon, La Union. Ablawan tayo mo ni Alex Manaug in family, Isapang Galimuyo, Ilocosora, ni Pastor Ano in family, ni Robio Galimuyo, Ilocosora, ni Rebecca Dagsi in family, ni Kalungbuyan, Galimuyod, Ilocosora. Ablawan tayo mo na Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Reño Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala, de Barangay Banucal, Liglida, Ilocosora. Kita toyin dagiti brande da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment,
Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayon mangirwara. Tulungan kayo makairwar ti motorsiklo yo. Ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipur Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. Adata gururay 1,000 pesos. Adada ti makuyog na customer ang makaiwar ti motorsiklo na. No dati sa Ludsudyo, tumawag ti dahito ya cellphone number 0927-6952-099. Bino kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na Dakama to branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Ngun saan nyo liplipatan ng ibaga tinaga na Lito Alcantara Sales Manager. Binoy bagayo ng ugyo ti radyo tiradpas. Karagitin malanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay umutlang di 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, 10 miles sa lang ako mikar. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagitimot nakabayan ti motorsiklo da ang kayalanin dagitay. Original ORCR ti motorsiklo yo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandong City. Astamot kalagiti saan pa nakaala iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 agpababa ang kayalanin uniklem sa opisina ti LTO District, Kandong City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Alawin papagayam mida. Agsipod tilaybos manin. Ti oras tayo ito yung programa sa mibingayo kinandani tilukanya. Kitinton manon malum na bigat. Padaanan yung tumanin ti kastumot lang ang oras. Kita maray dayaw pagtengan nyo. Alang arod papagayam mida. Ibatimin tinaimbag ng oras. Kinrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control ni Dennis Abellonara, hasta mo ti TV sa ITPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Ken to'y pagayam yo, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you, bye-bye.